arabya pinga isasu riri guturika hano muri Bashari Mokoto isasu ngo ni pya tugiye muri groupement Rubereki ni muri Warikare uwezanye byondo uri kwerekera za Kasheberi isasu naho riri guturika hakurya muri secteur Katoyi isasu naho riri guturika ubona yuko mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyaruguru isasu imeze nabi ubona ko barwanye bo muri M23 M23 bakomeje gucaginga ndetse no kugira nabi ba Wazalendo. Murakomeye abakunzi b'Intare Official, tubifurije gukomeza kugira intangiro z'icyumweru cyiza, kugira Imana n'amafaranga. Ni iminsi myinshi mwaratubuze ku Intare Official, ariko twaje kugira ngo ongeye kubahereza updates, tubahereze amakuru agezweho aho twagiye tuganira nabo. Reka mbwize ukuri, turabakunda cyane, ariko noneho reka ntere kubatinda, reka nze kubashyira mu imirwano hirya no hino uko byitwaye, nze kubibasobanura muri Bashari Mokoto, muri cya gice cya za Minembwe, Uvira, aho ngaho Pinga ndetse no muri Rucuro, ariko twirukangine tujye no muri Rubero kuko naho hari ibivugwa. Ndahamya nashidikanya yuko abantu benshi kankure mikoti abantu kugira ngo mbahereze ano makuru n'iminsi bamaze batari kutubona ku Intare Official, bisaba kugira ngo umuntu amanze yakura ikote abivuge abivuge ntacyo yishisha umuntu abivuge ameze neza. Reka nkuri ikote, ingofero kude chapeau, ingofero rero amanje nayikuramo mbere. Ariko banza uhereze ikaze abakunzi b'Intare Official, babwire ko wagarutse kubera ko twari tumaze igihe tutababona ku Ntare Official, ari na Macacari twari tumaze igihe tutabona mukora. Mwari mumaze hafi iminsi igera kuri 4-5 irarenga iminsi 8 mudakora. Ariko naragiye kuri tele wambwiye ati uyu munsi nagarukanye amakuru ameze neza kandi amakuru yize, ureke yandi bajya bababwira rimwe na rimwe mwatuhoza mugasanga si amakuru ya nyayo, byabihuha adashaka kugira ngo. Rero mwatuzaniye amakuru ameze neza kandi amakuru ari ku gihe, amakuru ari update. Yego, Macacari rero ahari ari kubasuhuza, nanjye ndi kubasuhuza, ariko maze iminsi ndi kuri tele. Hari ahantu nimugoroba bigeze kumpamagara ndi za Karuba, nahamagawe no kubigwi Ibigwi TV, muheza gahunda ukuntu zari zimeze, naho nagiye nubwo imvura yabaye nyinshi, ariko noneho ndashaka kugira ngo noneho mbahereze update ziriho muri kano kanya. Ahari imirwano mpababwire uko byitwaye hirya no hino muri twakwinjira muri Sud Kivu, muri Mwenga, Kabare, Kare, ndetse no hakurya muri Shabunda. Ibintu bikomeje kumera nabi, ariko ari ndi territoire ya Minembwe, Intare za Sarambwe zamaze kwinjiramo. Iyo ngiyo nayo ubu ngubu naho riri guturika. Uri kumva yuko mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi Intare za Sarambwe zikomeza kwa advancinga, ariko abantu bakabaza kuki za advancinga nyine. Hari umunyamakuru nahoze mbona ati Intare za Sarambwe zimajije ngo gukubitwa, imba ari mu kahe gace gukubitwa. Hari umunyamakuru nabonye ya uploading avuga ngo Intare za Sarambwe ngo bafashe ngo cya kimenyetso cy'intare ngo bacyambika ngo umutwe wayo ngo bayambika ngo umutwe w'imbeba. Byaje kuba bitubabaza cyane kuko tuzi neza ko Intare za Sarambwe ahantu ari hose zigenda za advancinga, zo ntiziba zishaka gusubira inyuma uko byagenda kose. Byo ntago wahageze ngo urebe uko byifashe. Donc hari ubuce bugeze nko muri 5 hariya muri groupement Rubereke, baje kwatakamo Intare za Sarambwe, ariko basanga ziko na musimamo, zirabakubita. N'ubu ngubu imirwano hari aho iri kubera, uri kwerekera hafi ya za Kivu, c'est-à-dire Intare za Sarambwe zamaze kwa advancinga. Noneho
bariya abantu icyo kinyamakuru cyambika intare za Sarangwe zikagishyiramo ya sura y'imbeba ni babandi bo kwa Gisegeti kuko twabonye intare za Sarangwe ahantu henshi zitsinda kuko zagiye gufata Goma zivuye zafashe zari zivuye za Cyanzu za Bunagana zifata Rucuro zifata n'ibindi bice ziraza zigera Goma zifata na Bukavu ariko reka mubwize ukuri icyo gihe zari zambaye isura y'imbeba koko nkuko babivuga abo bantu baba badatohoza amakuru ngo babanze bareba ati ibintu bimeze gute mbere yo kubanza batangaza kandi ntago ndi umuvugizi wa M23 ariko intare za Sarangwe cyangwa M23 gisirikare cya kindi bita Alliance Armée Révolutionnaire Congolaise batangiye batagira umwambaro wazana training ari uzambara wambara ikiboro runaka nicyo uvuga ururimi mvuga ikinyabwisha abanyabwito ntabwo baza kwireturwa muri icyo kinyabwisha baza tuvuga ikinyabwito ubwo ikinyabwito ni igiki ni ubutiku utapfa kumenya abandi bakomoka muri Masisiside ngo twebwe tuvuga igihutu twebwe noneho twajya kwisanga ab'Inyamitabo Imuheto za Gahira za Kirumbu cyangwa ngo tuvuga ikihe ariko turi kuganira nta interpreter uzamo kuko rero iyo ugiye kureba usanga umuntu utagira ubwenge ariwe ugendera muri ibyo ngibyo akabitandukanya se koko bigakunda ntabwo byakunda ariko hariho ushobora kuvuga ngo inka undi ngo inga Bemba rero twaganiye byinshi bigiye bitandukanye ariko ukomotse waturutse hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye nagira ngo tubwire update uhereze abakunzi b'Intare official batari baherutse kukubona ubahereze update ukuyeyo mu bice bigiye butandukanye uko byagiye bigenda nagira ngo ushyuha uduhereze update z'ukuntu ibintu byifashe muri Bashari Mokoto ibintu bikomeje kuba nabi nyuma y'uko ibitero byari byagabwe na Colonel Migisha ufite kuruseni ya Mike Juliet yaje gutakaza abarwanyi 36 baza gutakaza imbunda ndanditse imbunda 32 nari 30 harimo PKM na RPG imwe izindi ari yaka 47 General Jean Marie Bonane atanga itegeko ko bagomba guhiga Mike Juliet ati afitenye collaboration na M23 aza kuva ahantu yarari za Kivuye na za Mihara n'amakuru kuko bahishe n'abantu muri iri joro bari kuzunguruka muri izo sisiro bakaza bakajya hariya Kivuye bahatatse batwara n'inka muri iri joro batwaye inka Kivuye ntabwo ndamenya ngo ni inka zingahe bajya muri izo nsisiro ziri aho hafi bahica abaturage babiri izo niyo FDLR zivanze na za Wazalendo ndaza gukurikirana kugira ngo menye ngo batwaye inka zingahe batwaye inka zandi abo bapfuye n'inde nandi ariko hapfuyemo abaturage babiri batwara n'inka abo nabo kwa Mike Juliet aho hantu ntabwo nahava aho hantu wahava ariko ukagenda utubwira aho imirwano igeze kuko hari n'ababa bakeneye none se hariya batwaye inka bakarasa bakica n'abaturage nta mirwano imirwano ko bigaragara yahabaye ikomeye cyane ariko hari ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye biri kwandika kuri kariya gace ka Uvira bagenda bavuga ati Uvira yabaye tombe Uvira byagenze gutya na gutya nk'umuntu uvuye hariya hakurya nk'umuntu ufite amakuru ahambaye amakuru aturuka mu nda y'isi nagira ngo udusobanurire kuri urwo ruhande umare amatsiko abantu bazi ko Uvira bashobora kuba bazi ko muri kino gihe ubu ngubu Uvira ishobora kuba iri tombe ndetse ko n'abasirikare ba 23 bashobora kuba bari kwerekeza Bujumbura wenda kuko abantu bazi gusubiramo namo kwa FARDC na Wazalendo ndetse n'abarundi baraza bakagenda bagapakinga cyangwa bagategura ikintu cy'ikinyoma
bakagitegura kugira ngo bavuge bagire views kuri YouTube. Ariko Uvira iri mu maboko ya FARDC, ntabwo yari yabatombe. Intare za Sarambwe M23 iri mu birometero 35 hejuru muri plaine, muri ho plateau, muri moye plateau, uvuye muri chaîne de montagne ya Mitumba, ifasha amateritoire za Mwenga ikaza, ariko Minembwe nayo ubu ni territoire. Abo rero baza bakavuga ibyo ngibyo, ni babandi bo kuza kugira ute kubeshya. Irimo FARDC, irimo Wazalendo, irimo na FDNB. Kuko ni impamvu igaragaza ko bari babeshya. Ubu usanga amakuru batangaza mu kanya ariko ya makuru ari kuvuga ati Uvira irafashwe, nanone Uvira irafashwe, ugasanga ayo makuru nta makuru, mbese utavuga ko ari amakuru, ariko barabyandika kuri title. Ugasanga kuri title zose zigiye zikurikirana, Uvira yafashwe, nka title 5 zikurikirana zose ese Uvira ifatwa kangahe? Nanjye nibyo nibaza, Uvira ifatwa kangahe? None se reka mabwiza ukuri, abantu bakunda intare muze ku Intare official, noneho banasigaho nimero tubashyira muri groupe y'Intare official, mujye mumenyera amakuru ku gihe kandi amakuru ya nyayo, amakuru yizewe. Hari ibyo dutangaza ntituvuga kuri channel, bakaza kubisanga muri groupe. Muze reka babwire nimero 079 079 8 25 88 Turaza gushyira link ya groupe muri hasi muri commentaire ya kino kiganiro, niyo commentaire aba ari ya mbere kugira ngo mujyemo murebe. Hari n'amakuru agiye atandukanye, amafoto y'ukuntu ibintu biba byagiye bigenda, kuko twe tuba twigereye kuri Clever Bemba, aba ariyo ni gakeya aboneka kuri kamera, murabizi bagikurikirana giye gutangira kuboneka, ariko ubu ngubu bagiye gutangira kuboneka cyane kuri kamera. Ko bwije uko bukeye muzajya mugenda mumubona, ariko muzajya mubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amakuru agiye menshi agiye atandukanye, kubera ko icyo twe tubereho ni ukubahereza amakuru ya nyayo. Icyo tugambiriye si views cyane, icyo tugambiriye ni ukubagira update, mukagira amakuru ya nyayo, kandi amakuru agiye aba afite meaning zigiye zitandukanye, ku buryo uzajya uranaperereza ukumva ibintu wumvishe ku Ntare official ari ibintu bya nyabyo, wasobanura n'umuntu ukanagira na fact wamuhereza. Ahubwo none ndibatwandikira kuri iyo nimero mbabwiye, baze bajoininge Intare official. Ariko icyo nabasezeranya ni kimwe, bakuzi b'Intare official rero, reka mbabwize ukuri, Rubero irabatombe ku Ntare za Sarambwe, Warika irabatombe ku Ntare za Sarambwe na Pinga na Kibuhu, Hombo Intare za Sarambwe zifite 98%, Pinga Intare za Sarambwe zifite 70%, 30% iracyari mu maboko ya FARDC na za Wazalendo. Kibuha Intare za Sarambwe arubye ziri kugenda zideborda mutesikia habari. Uvira uvuye za Katogota era muri plaine de Ruzizi, Intare za Sarambwe ziri mu birometero 60, ariko uciye muri ho plateau ziri mu birometero 28-36. Uri kumva uko zigiye gufata mu gihe zavuye Zanzibira, ziragenda ziracengera zigira mu birometero 60, 45, 44 zimaze kwinjira muri Shabunda. Kararo ka Uvira, Goma, Intare za Sarambwe zamaze imyaka 3 zitari zayinjiramo. Iyo batangaze rero ugiye kumva ngo Uvira tombe, nzahifotoreza. Wahageze moto yanjye yabayenze. Bemba amakuru agiye atandukanye uyatugezaho, kandi ukayatugezaho kugiye, kuko uba wahabaye inyambwira n'abantu samekute, donc kugira ngo mbagezeho amakuru y'umwimere atandukanye n'abandi, birangora kubera ko ndagenda gura mega, gura essence, biramenda. Nako kantu nishatse kuvuga. Ariko icyo nzi yo kubakunzi b'Intare official, turi kumwe kandi byiza turaza tubisange hano ku Ntare official. Birumvikana.
gira ikintu rero ubwira abakunzi b'Intare Official tugenda tunasoza. Byo nabwira abakunzi b'Intare Official nuko urugamba hano rumaze kugeraho rugiye kuzoroha. Hari abantu benshi bakomeje kujya bibaza ati kuki Intare Official, Intare za Sarambwe zitari gufata Uvira. Nabahereje u Rwanda rufite igisirikare, u Burundi rufite igisirikare, ariko hano muri Afurika ntabwo ndi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda mu mbabarire, cyangwa cy'u Burundi cyangwa cya Uganda, ariko nashatse kugira ngo nerekane abaturanyi. U Rwanda rufite imbaraga cyane mu gisirikare cyane, sibyo? Tena ni igihugu kitari kinini, ariko gikomeye. Kirakomeye pe, ngisho ukuri kirakomeye. Ngewe ikintu cyo nemera no muri Afurika, nemera ko igisirikare gikomeye kurusha izo zose n'abanyamahanga babona ari cya M23. Urabyemera? Ngenda byemera. Impamvu mbivuze, M23 yahanganye n'Abarundi irabatsinda, ihangana na FARDC irabatsinda, Abanyatanzania irabatsinda, FDLR ni Abanyarwanda irabatsinda, ihangana na abo muri Barabu iratsinda, ihangana n'abo muri Afurika y'Epfo irabatsinda, abo n'abana b'Imasisi no muri Rucuro no muri Karehe, ihangana na Wazalendo irabatsinda. Mayi Wazalendo manza arizo za Mayi ihangana nabo muri Romania, abandi bonuza ngo kwikiri irabatsinda, ndiko abantu bamwita irabatsinda. Abacancuro bo kwa kwikiri iratsinda. Nuko ngo ngewe iyo ngiye kubara ibihugu mu 23 yahanganye nayo, hari ibyo muri Afurika, ibyo muri Amerika n'iby'i Burayi, nsanga ko bifite imbaraga hano muri Afurika. Birumvikana, ariko ifite igice kingana n'ibihugu bibiri. Ese abantu batekereza muri Uvira yari irakomeza kwa advancinga, tari yagira effective? Oya, effective yarabonetse. ubu ikigiye gukora ni ugufata Karemi. Ya Karemi ni muri Tanganyika, na FARDC ukarasana na Wazalendo, ukarasana na FDLR. Ubu ngubu reka wenda mbikubwiraho gakeya. Hariho polisi yo bita PRC, Police Revolutionnaire Congolaise, polisi y'imindura revolutionnaire, imindura amatwara, polisi y'imindura amatwara ya Kongo. Hano hantu hageze izuba, uze kuba waryihanganira, ariko nambara ingofero. wakwambara n'ingofero kugira ngo abakunzi b'Intare Official. Ahubwo muri kamera yiwawe uri kubi ntago biri kugera mu maso. Iyo bimeze neza cyane. Police Revolutionnaire Congolaise. Iyo polisi ni y'abantu bagomba guhindura amatwara. Hakaza Armée Revolutionnaire Congolaise, hakaza Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars, hakaza iriya twirwaneho MRDP bafite kifupi. Bariya bose ni ukugira ngo barwanire impinduka. Agace bafite kangana, ufashe igihugu cy'u Rwanda ugashyiraho igihugu cy'u Burundi, M23 niko ifite. Iranakarenyeje kuko ari ibirometero birenga hejuru. Uri kumva ko bari abantu bashaka kugira ngo barwane impindura amatwara, bararwana kugira ngo bagire n'uburenganzira bwabo aho bari. Ariko ndahamya ntashidikanya ko ahantu M23 yamaze kugera, ibintu byamaze kuba uburyohe. Nta muntu ukibwa telefone. Ari abavugope bitaga ngo ni agatute. Agatute urakazi? Ndakumva. Agatute ni ukukubona ufite telefone, Wazalendo,
bakayitwara, FARDC ikayitwara, utabifite ikintu kigutabara ako kanya bakakwica. ni ukuvuga uri umuturage usanzwe. Ya, icyo ni igisirikari cya leta. Kamituga abaturage bari gutabaza ngo M23 murihe, muze mudutabare. Rubero centre bari gutabaza ngo M23 murihe. Aho bita Hombo, M23 iri mu busozi ruguru, uvuye muri centre ya Hombo mu birometero nka 4, M23 niyo ideployinze muri iyo misozi yo hejuru. Muri iyo misozi abari hasi bari guhamagara ngo M23 mwaje. Ukumva s'abaturage bamaze kubona la différence cyangwa la nuance entre les FARDC et les M23. Yego. Urabyumva? Ndi kubyumva. Tuze hariya za pinga. Hariya za pinga. Pinga iri mu maboko ya FARDC nabo muri NDC Renove bo kwa Guido Shimurayi. Ariko nabo bari guhamagara M23 ko mwamaze kugera muri 12 km, 16 km, 13 km, 15 km, kuki mutaza ngo mudukure muri uno bucaka? Murihe ko mutatugeraho? Mwarayitinye. Urumva abaturage? Yego ndi kubyumva. Baribaza ati mwarayitinye. Kuki mutaza? Ntago nawe ari igisubizo cyaye mu 23. Ariko uko biri kose izabasubiza. Izabasubiza ryari? Izabasubiza kuko 23 ikibereho no gutabara abaturage. Naho igomba kuhagera ikabatabara. Abaturage bo muri Goma bahangayitse imyaka ingahe, harimo etat de siège, Wazalendo, SADC n'ibiki. Si imyaka igera muri 3. Ariko igihe cyarageze barabohorwa. None se abaturage bari Uvira nka za Pinga bari bamara n'umwaka. Oya. None se kubera iki bakomeza kurira? Bari baruta miliyoni zingahe ziri muri Goma ziri guteseka, ahubwo reka barindire barebe reaction ya M23. Abacyane reka mbwira bari nani Uvira. Ariko Uvira abaturage 60% bari ku ntare za Sarambwe. Hari ahantu hamwe naje kubona hari abaturage bari gufungwa bari kuzira nani Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa uramuzi? Ndamuzi. Ni iki? Uriya mukuru wa AFC. Bertrand Bisimwa siwe ni perezida wa M23 akaba coordinateur adjoint wa Alliance Fleuve Congo. Numushi abashora bazi abashina n'abantu bahariya. Uri umukongomani uri umunyarwanda? Ngewe ndetse navuga ngo uri cameraman kuko uri gushaka amafaranga. Oya. Wenda tuvuze mu bijyanye wenda na nationality. Wavukiye? Ndi umunyarwanda. Navukiye muri Congo. Wavukiye? Ariko ndi umunyarwanda. Navukiye ahitwa Masisi. Masisi agana? Masisi iyo nkurikiranye amateka neza. Mba numva harimo abantu bitwaga ba Zabona, kumva ayo mazina ntago ari abanyarwanda. Ya Zakaruba. Nzabona apana Nzabona. Izakaruba se? Nzabona kuko na papa ubwe umubyeyi umbyara avuga ko hari n'isambu bamuhaye i Masisi agomba kuzajya gukurikirana. Yarabibonye Masisi ariko ntabwo ari iwabo, niyo ari gutyo bimeze. Ntabwo umunyarwanda nibyo nkubwira. Turi abanyarwanda ariko ibyo kuvuka byo. Ariko turi kuvuga ururimi, turi kuvuga ikinyarwanda. Hari abantu babyitiranyije, bamwe baragenda bati ngo habaye igihutu, fata Gisangani muri Copo, gafata Butembo, n'ahandi iri kwa Divasingi iri kwerekera Kinshasa. Bakunze rero b'Intare official, twabagezagaho icyo twakwita nka update. Ni update kubera ko tubasezeranya ko buri munsi tuzajya tubaprodingira ibiganiro, cyo nakwita ko ari update news, ntabwo nabyita nk'ibiganiro, kugira ngo tubagezeho update. Mujye mugenda mukurikirana
mubone ukuntu bigiye byifata hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abakunzi b'Intare official, mugenda mubona uko intare za Sarambwe zigenda zitwara by'umwihariko ku rugamba imbere, kuko Bemba aba ahabaye 100%, ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, dusuhuza abamacacari ndetse n'abandi bose bagenda badukurikiranira batubwira ukuntu ibintu byifashe by'umwihariko, kandi turabakunda cyane. Ciao ciao ciao. Ibiganiro nakagaruka, ni buri kanya, ni buri munsi, buri update yose igenda igaruka tugenda tuyibaha kandi tuyibahera ku gihe. Murakoze.